UMLA ke Shillong South ba Sanbor Shulai mentagasngi ula pentep bakadai hadin sanpu arsenam nadu bayo ya kajong kejela baka Shillong cantonment board kan yo no la kajong ka kendon shnai ying shnasem ni kata ka building bylaws hakajingkran bat kilat pathai kubor uba Sanbor ula ong ba menta ya kani ka kendon shnai ying kaladap bat kasa satang ban yo no ya kajing menjur haswa ban yo trikam no ula pentep ba andala trekam kani ka kendon shnaying ki pat ba ki badon jaka kin sala ban shnaying bon mala kumbalong lem kiwe ki jaka pahab haga municipal bat kiwe mentagasi ngakwa ban yathu epi saka jing tip jing pat ba jongka jela barkham tam ya boro kino shinong jongi hapo ka Shillong Cantonment Board area hak bede ya kana ka building bylaws pi kalong ki ke bas tunang ka bakmen ya ka ba ya kana ka building bylaws komut haki municipal area pila ban sinai G+3 but hadu G+5 komut lai malah sau malah hadu san malah hadu ndru malah kat ba apo Shillong Cantonment area kana kalong ki ke bas tunang agapur bangalalong MLA mentan na area mentak kalalong sanpulai Islam hadin bing layo ya da state pupura sistem recognize banyak ba kung bolong hapok government pimio ban sina muntan building permission ka Shillong bay pimio chusna tik tang simala te kadang-kadang long aspiration lani kajing angnut kebelah pun post dem jung Shillong joka cantonment area te hakidiki sedem ki belale ngile ya persang nakali yang ke jonga ku mulo kalemeli nakali yang jong ka ngile initiate lembaga Shillong Cantonment Area Development Committee hakabang along presiden bat ba bibin praran nilong ku Charles Katri tingile initiate bangiru apa kan area ngi di video no ka building bylaws kalau jong te hadin san puar bermenta kaya san pulai lisnem ngilayo ban approve ban approve ya ka haka Shillong Cantonment haka board meeting ya ka ba ngaso ban ai kublei kadang-kadang draft Shillong Cantonment building bylaws ala san la approve daga meeting jongka board ka balalong haka sitrik Julai mentau sedem haka office rika mapo Shillong Cantonment board ya kada ka draft building bylaws la ngilaya vet lani ngilaya ya trailang batka Meghalaya Urban Development Authority muda but they ngila shim daka bylaws jongka Shillong Municipal Board lembaga Meghalaya Urban Development Authority but hadin binglayo ngasuban ay kubleiru nakali yang jongka state government kepala ay corporation ban pa ay muda ban isong meeting bat ni ka Shillong Cantonment Board nomor ba ngaku bamili ngorong mo member jongka Shillong Cantonment Board bari ba bibin program di long nominated member te hakiti ekran arsin laisin ka bangilaya ya discuss ya kena draft buat kita di amendment kita berkelah harum haneng buat mentak lalu final ngiladap last kadang ka strik jung Julai gitu ngiladap lalu final te ngidan sawut apa kabut nga kum lokal meli baru member juga cantonment board ngalung special invitee nang tangidon presiden ubade brigadier Rajesh Barma ulong station commander ulong presiden jongka Shillong Cantonment Board ngidon chief executive officer jong Shillong Cantonment Board Usri Ayush Muriaji nang ta ladon lang nominated member ba Bipen Pradhan nang ta technical team jong Shillong Cantonment Board nang ta senior engineer jongka Cantonment Board Usri Sujit Kaur nang tanah kalian ke government kejungi kilap hak representative nak muda daiba El Rumbui bolong senior arsitek
baru bolong mensua tahun planning officer. Kan ka approval hapo ka silong katunan board banyo ban sinayin kat kum ka jing yang munjur dari ka approval kolong menta nilayo ka hadin san po arti sedem menta kolong ka jing kemen ya ginong song hapo ka silong katunan board bakiyo ban sina akum ne G+3 ke bomot sau malah nak bentaki jaka ke balaj kali bat ke bomlaj kali bat kalong G+2 ke bomot lai malah te na bentaki ying song ying sa jong ki pai ba ka area apa hadu sus ki benar 1000 square feet kila ban sina G+2 ni lai malah karena ka approve draft building bylaw ngila forward mentasya DGDE guati baun approve lengba jong UJOC in charge headquarter Eastern Air Command but hadin jong kata sisin baladem yang pernah approval nang ne no GOC Eastern Air Command nomor Ministry of Defense kan ay ka final assessment approval. Sian tang ladem nang tugin sali ya kedua ya Rajnath Singh Ji bolong Defense Minister. Kerang bila ban keluai bagi yo ada approval ba hapo Shibnai Arbanai ini persang kerang ba tang layo ke building bylaws min sepelong kecil penting ba sebro ke nong control board control area sinong area berkumta kini kinsa wan serang apply kubel ngiju apply sepo ka mudah kini kinsa apply sepo ka silong ka tumbu kata ka ba long ka ba so kumande nakaliang mga bumamali bahaka haka senior jonga lala memperolong ya kena ka jeng nur kepala pelat pun stem bahaka ka hadin banglayo state ni yo ya state pura mentah santuan lagi stem mentagla kan urulong naman tau sinem dia kata hari ini ga mga kuaban ya tu kuaban pertip